Ang kagahapon may ganag, kainitay man to kagahapon, unya, magamit po si Attorney Kapunan o mga pong, di na po maayo. No? Although doon ay saktong punto sa Attorney Kapunan ha, kung evaluate ha, sakto sa Attorney Kapunan, ani, medyo dihado mahigala ang si Attorney Ferrer, kaya klaro-klaro lang, di ba? Bata po na sa Attorney Ferrer, God, mga kigalaan, pero in fairness sa sukul sad, doon ay punto si Attorney Kapunan, sakto siya, pero katong yung pulong po niya mo, spank, ana, di na po maayo. Ha? Saya, okay ba, kung i-play ha, aroma, fair lang na akong evaluation, kaya parihan man sa mga lawyers, sa tuman ng mga kauban na, ako di ko mo saway o bugado, basta bugado ganyan mo, dako ko respitarya, pulo sa mga maayo, kaya di ko lalim ito nagian bar. Kitang tanan, kasabot ko taon sa ito nagian dito. Ha? Yo, kininiang si, ang nahitabo gahapon, beto paminaon. Sige dong, kana dong. Ato permiro nga video akong gikuan dong, katong nga splice dong. Sige dong name play. Okay na to dong. Katong usa katong pinaka first gyud. Sige. Ang gamay lang ha. Aron ato may isgutan mga sugitig paminaw. Okay kini. Amo na ni. Sige. Kana. Verificatory questions later. Your Honor, During not all redirect, Your questions. Honor. Not all questions can be answered by yes I am or on no. cross, Your Honor, please. Counsels. Never mind if you're on cross. There are limits to cross-examination. Counsels. Misleading questions are not allowed. They on are cross. allowed. Counsels, I don't think I need to lecture please, you that. counsels, let's not allow the generational or seeming generational divide increase the tension in the courtroom. Let's keep it a notch lower. Your Honor, please, I am preventing myself from giving her a spanking. That is what I would Your have Honor, done please. Again, in again, the counsels. generational divide, Your Honor. Again, Your Honor, counsels. please. Ang tanong ko kanina, no? Sabi nyo nga, no? Dinisallow nyo yung rewards kasi nga walang evidence of success nung information gathering. Tama ho? Opo. Okay. Kasi nga ho, gusto nyo ho ng proof na may nahuli. Sinabi nyo yan kahapon sa testimony nyo. Yes po, kasi naipakita po doon yung probable threat. So, ang hinihanap na proof of success is kung may na-apprehend po. Okay, apprehended. So, apprehensions, no? So, ang tanong ko sa'yo ngayon, alam niyo ho ba, no? Do you know that one of the purposes of a confidential activity or a surveillance is crime prevention? Alam niyo ba yon? Ang sa confidential... Hindi, alam niyo ho ba yon? Tanong ko lang ho, alam niyo ho ba na isa sa mga purposes ng surveillance or ng confidential work ay crime prevention? Alam niyo ho ba yon? kasama po ang crime prevention, pero depende rin po Hindi, ito sa just answer my question, yes or no? Attorney Celine, Do you agree? Yeah. Kasama po ba yon o hindi? Yung sa crime prevention po, kasama po yun sa... Wait, pero let her depende answer. pa din po ito sa, sa mandate po ng Ang ganda lang, agency. kasama po ba siya sa surveillance at paggamit ng confidential fund, crime prevention? Yes or no? Opo, kasama po. Okay, salamat, Celine. Okay. In fact, Posa. meron Kini, ang pangutana, correct ang pangutana ha. Saktong pangutana, Attorney Ferrer. Kini mo kong witness, may kalam, basig i-brief sa siguro na yun sa baka, ha? Parehaban tong Attorney Roderick Kuan ba? Kini ako pagduda lang ba? Pero in fairness ha, kung wala na i-brief, dili ba mo likoy, siging likoy tubag. Kunya mong utana may, i-repeat lang itong pangutana mo na loading sa... May pangutana mamurag bulihay. Sakto man na. The question is answerable by yes or no. Para madali ta. Although, dili tanan nga pangutana kinahanglan yun yes or no, but og no naa ka sa cross-examination, pwede kang mo insist nga yes or no, the question is answerable by yes or no. Then let the other counsel, kung gusto siya mo redirect, may klaro nga to sa redirect. Panahon ni Attorney Ferrer nga mo cross-examine. Dili ba mo, kuan ba? Kato si Puwa, kuan kayo to kanang pasensyoso kayo. Kini medyo, kuan kayo. The question is answerable by yes or no. Just answer yes or no. Di man mo yes or no. Kuan magyud. So, dili mo rag kuan gamay. No? Sige dong names. Be, padayon ta. agree. Yeah. Kasama po ba yon o hindi?
Yung sa crime prevention po, kasama po yun sa Wait, pero let her depende answer. pa din po ito sa magiging sa mandate po ng Ang ganda lang, agency. kasama po ba siya sa surveillance at paggamit ng confidential fund, crime prevention? Yes or no? Opo, kasama po. Tapos, Salamat, sige. so kinalan si Chis nga mo intra ang presiding officer sa pag kay di man mo likoy magigtubag, di man mo tubag klaro ngadto sa abogado. Di mo intra ang presiding officer. O si Chis na nangutana, lisod man, di naman po pwedeng objekan nimo ang judge, nga mag-objekan nimo na. Senator judge man na mga sugid dig paminaw. Di okay na, kasama po ba ang crime prevention niining confidential mahigala nga mga activity? Simple naman pangutanaha, pero di yun sa mo, kuan mo. So si Chis na ni intra. Okay, ate padayon dong. Okay. In fact, meron tayong 3 klase ng surveillance work. Alam niyo ba 'yon, Celine? May background ho kayo sa mga surveillance, intelligence work, confidential work. Based lang po sa joint circular na for surveillance activities yung confidential fund. So actually, yung surveillance do you agree with me? May 3 klase ho yan. Una, preventive surveillance. Alam niyo ba 'yon? No basis, Your Honor. No Hindi, basis for tinatanong this ko lang ho question. kung alam niyo ho ba Your Honor, the surveillance work that this Your Honor- witness testified to is as defined in the circular, Your So, Honor. what is surveillance work as defined in the circular? Ito po yung yung kasing, di ba po yung confidential expenses is used by agencies for surveillance and surveillance activities na makakatulong po na maisagawa ang mandate ng isang Okay, agency. sige. Sige, nandun na tayo sa may sagawa yung mandate nila. So, tanong ko sa'yo, did the circular limit that to crime prevention? Kasi nga sabi mo, kailangan to apprehension. Kasi nga sabi mo, dapat may mahuli. Sinabi ho ba yan sa JC na dapat may mahuli? Ang nakalagay po kasi sa JC under 4.8.5 is Hindi, proof of sorry, success. Your Honor, please. Let the witness answer, Your Your Honor, please, Mr. can the- Presiding Officer, can- can the counsel be instructed not to stop the witness at mid-sentence, Your Honor? Your Honor, please, can the witness be directed? You just answer with yes or no. The counsel has her time to ask clarificatory questions later Your Honor, during not all redirect, Your questions. Honor. Not all questions can be answered by yes I am or on no. cross, Your Honor, please. Counsels. Never mind if you're on cross. There are limits to cross-examination. Counsels- Misleading questions are not allowed. They on are cross. allowed. Counsels, I don't think I need to lecture please, you that. counsels, let's not allow the generational or seeming generational divide increase the tension in the courtroom. Let's keep it a notch lower. Your Honor, please, I am preventing myself from giving her a spanking, Your Honor. Okay, kanya fair evaluation ha, fair evaluation. Actually, wala may misleading question nga gihimo sa Attorney Federer. At anak nga portion ha. But ang giingon ni Attorney Kapunan, ang iyang statement nga dunay limitation ang cross-examination. Correct sa Attorney Kapunan ana. But kung imong tanawon, yung sa ang misleading question dili allowed sa cross-examination. Correct sa Attorney Kapunan. Maingon sa Christine, they are allowed. Sayop. Kaya di man pwede gid ang misleading question. In fairness ha, itong i-evaluate o klaro. Pero, wa may misleading. Kuan na to siya kanang monobag, kanang natubag niya ba nga, kuan lang. Unya ingon sa, dili kinalan nga i-lecture. Unya, sunod di ingon sa nga spanking. Kadto, di sayop sa Attorney Kapunan, ana. Dili po maayo. Nga naa mahigala sa courtroom yang isulti na. Ikaduha, kung may misleading question, i-object nimo kung asa dapit. Wala ba sa objection? Misleading question, objection, misleading question. Then let the presiding officer decide if it is indeed a misleading question or not. Kaya kanang kung leading question o misleading question, unsa man ang leading question, nag-suggest ka, kanang leading question is not allowed during the direct examination, but leading question is allowed during cross-examination. However, misleading question, gani, mga kagalaan, dili na sa allowed anytime. During direct examination o cross-examination, dili pwede ang misleading question. Pero ang leading question, pwede siya sa cross, dili pwede sa direct. So, kining dapita, ang pagkatubag ni Attorney Ferrer, medyo, kwanto nga pagkatubag, kalit lang nga pagkatubag ba?
Pero wala may base, wala man sa mga object nga misleading. Ingon na siya nga dunay limit ang tanaw nimo ang context ba? Naay limit ang cross-examination. Pero mohatag og dakong leeway ang presiding officer sa cross-examining counsel. Because sometimes ang cross-examining counsel mag-test siya sa credibility sa witness. So kining puntuha, sakto na yung statement ato ni Kapunan nga dunay limit, correct? Ikaduha, misleading question nil allowed, correct? Sa ato ni Kapunan. Pero pag ingon niya sad niya, kinanan pa ba kang leksyuran ana o kinanan pa kang iyang gi-prevent niya kung managpa siya, dili mayo. So mo nang ni manifest sa Attorney Ferrer pagkahuman na ni kay ingon siya siguro, sige okay, murag init naman maniudto sa ta. Ang humagpaniod to, ni manifest sa Attorney Ferrer nga kini ni ang atong itreat atong kaugalingon equal din sa Attorney Kapunan mahigala masabot nimo maing laki siya nga lawyer pero sa iyang pangidaron high blood na siguro ni ba? Ha? Ato ba tayo may si Kapunan miingon nga leading or gi-correct dahil misleading. Wala may kuan na ni. Actually, statement na to niya. Pero rin ka nga, nag-object ba siya on the ground of misleading question? No man niya object si Ferrer, Attorney Ferrer nga misleading.